Ambasaderi wa Brazil mu Rwanda Irene Vidagala yijeje ubufatanye n'imikoranire hagati y'u Rwanda na Brazil mu nzego zitandukanye zirimo uburezi, aho yagaragaje ko mu minsi iri imbere iki gihugu kizakira abanyeshuri baturutse mu Rwanda. Enoha Gladys hamwe na Eugene Ndayisaba. Kuri uyu wa kane, perezida w'umutwe w'abadepite Honorable Kazarwa Gertrude yagiranye ibiganiro n'uyu ambasaderi Irene Vidagala wa Brazil mu Rwanda, wagaragaje ko ari ingenzi cyane ko u Rwanda na Brazil bishimangira ubufatanye bugamije iterambere. What we are here is to do everything in every field. Turateganya kwimakaza imikoranire mu buhahirane n'ishoramari kuko nicyo gihuza abana hanini, ndetse kandi twishimiye cyane kuba tugiye gutangira kugira imikoranire mu burezi kuko turateganya kwakira abanyeshuri b'abanyarwanda muri kaminuza zacu vuba, ndetse turifuza no gukorana n'u Rwanda mu bikorwa by'ubukerarugendo ku buryo gahunda ya Visit Rwanda yakoreshwa muri amwe mu makipe yacu. Ntekereza ko byaba ari igikorwa cyiza cyo kurushaho kumenyekanisha u Rwanda muri Brazil, aho dufite abaturage barenga 200,000,000. I believe it's a strong way of promoting Rwanda into Brazil, where we have more than 200 million people. Perezida w'umutwe w'abadepite Honorable Kazarwa Gertrude asobanura ko mu biganiro bagiranye hakubiyemo no kongera imikoranire hagati y'inteko zishinga amategeko z'ibihugu byombi. Mpereye ku byo tuganiriye ni ukuvuga ko ni ubucuti hagati y'ibihugu byombi, cyane cyane mu nteko ishinga amategeko, ku buryo inteko ishinga amategeko ya Brazil n'iy'u Rwanda bagirana ubufatanye hagati yabo, kandi bushyirwaho n'ubwo bucuti n'itsinda ry'ubucuti hagati y'inteko zishinga amategeko. Ku kirebaniro nuko abo muri Brazil ari bakeya mu Rwanda, nicyo tugira ngo tuganire, kubera ko ubucuruzi iyo buje ndetse hakazamo n'ishoramari, ndetse hakazamo n'uburezi, ibyo byose ni ibintu bigiye gutuma abo muri Brazil bamenya u Rwanda kandi bakarushaka. Umubano w'u Rwanda na Brazil watangiye mu mwaka w'1981, ndetse ibihugu byombi byagiye bisinya amasezerano, aho muri 2019 hasinyweho ubufatanye mu bwikorezi bwo mu kirere. Hari kandi yasinywe mu mwaka ushize wa 2025 arebana n'ubufatanye mu buhinzi n'ubworozi. Ibiyakubiyemo byibanda cyane ku buhinzi, harimo kwihaza mu biribwa, ubuhinzi bwihanganira imihindagurikire y'ikirere no guhanahana ubumenyi hagamijwe kongera umusaruro w'ibiribwa. Mu mwaka ushize kandi ibihugu byombi byashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye mu bijyanye no guteza imbere uburezi, agamije guhererekanya ubumenyi, ubushakashatsi bufasha mu gukemura ibibazo abaturage bafite ndetse no kubaka ubushobozi bwabo mu rwego rw'uburezi. Enoha Gladys, Televiziyo Rwanda.